Hey, uyabona-ke lokho kwekhamera kwami lapha bekuvumile bafethu. Hlalani nami-ke njengamanje ngi-ode i-sim card kanye-ke ne-Wi-Fi yaka-Rain. Njengoba ubona-ke sizoyi-unbox namhlanje. Ayi cha, binhle ikhamera yami bafethu, angifuni ukuqamba. Uyabona-ke enye into engifuna ukuyisho, kubalulekile ukuthi uma ngabe une-YouTube channel ebese uyayicabangela ngoba nayo iyayicabangela. Angifuni ukuya kakhulu kodwa ngicela nje ukuthi ungakhohlwa ukungifollowa ey'nkundleni zokuxhumana. Kakhulukazi lapha ku-YouTube ikhona iGuluva TV, uthola zonke iy'ndaba. Isikakhulukazi ey'suke zinohlonze ngaleso sikhathi. Cha bafethu, angifuni ukukamanga. I-Rain ngigcine ngibona ngazi ukuthi iyona option enginayo because mina idatha ngilisebenzisa kakhulu. Yabo bengi-ode e-Navy. So ngithi hayi ake ngibukisise kahle lezi zinto phela angizazi. Mina most yezinto-ke ngiyibonela mina noma-ke ngizazela mina. Hayi ngathi hayi ake ngiqhubeke mhlawumbe kukhona okunye okusazokwenzeka. Hayi yabona-ke la angikholwa ukuthi ifikile i-order lami. Ngithi hey bangilethela u-white kanjani manje? Sengikhohliwe ukuthi leya nto leya akasadla ngikhohliwe nje bengingazi. Sengilivulile-ke i-order lami nakho ngivula lana njengoba ubona ngiyivulela. Hey bafethu ngiyaxakeka ukuthi white lona kanjani manje because mina bengithe ngicela ibe navy lo strong. Ngabuya kumqondo ukuthi leya nto ekade siyibona ekuqaleni esikhiphe kuqala iyona-ke kufuneka siyifake kulesi space enisibona la. Uyabo? Bengisathi nje ngidangele la. Oh nayi lento leyo, uyabo? So ngithi mina hayi uyabona-ke njengamanje lento le izongifunda ukungazi mina angitshelwe into ngiyayibonela ukuthi kwenzakala kanjani. Ufuna ngifunde ukuthi okay la kubhala ukuthini kwenzakalani kufanele ngilandele kanjani imigudu yakhona. Hayi angihlulwa-ke isingisi mina noma ngathi umatric anginawo isingisi nje asingihluli. I-charge phela le ngiyibona lana hayibo uyazi ukuthi i-charge original ephuma esitolo eyesithathu le lokhu ngaqala ukuphila ngi-charge nje original ephuma esitolo eyesithathu le ekuyiyona ebifika namhlanje yaka-Rain. Angazi-ke la manje ukuthi asuke ifike kanjani angifuni nakuchaza ngithi hayi ziyakhala-ke manje hayi baba ngiyakutshela. So ngathi mina hayi no ake ngibhekela ukuthi khona nenye hayi banginikeza le zintambo angiyazi ukuthi yani angifuni nje ukuqamba angiyazi ukuthi yani kodwa-ke sobona sesibona ukuthi kwenzakalani. Niyabona nigeja imbobo sikho-ke lapha adlule lapha. Ngabheka ngiyakhuthuza ukuthi yini le enye sele kuleli side futhi ngaze phela mhlambe kube mhlambe abaka-Rain bangifakele nemali. Hayi phuma lento lena yazi lento lena lento le eyokuthi uma ngabe unamathisela odongeni ukwazi ukuthi ihlalele router ungalokhu ucingana nezinto eziningi zokuthi mhlawumbe uzoyibeka kuphi kuyabe isiwile kuyabe isinjani njengobonakala bengivula kodwa phela bengingakazi ngicabangile nje ngalesa sikhathi njengoba-ke nayi-ke lento lena ekuyona nameka nje odongeni lento bese uyafaka-ke laphana iluthi ihlalele ngebhadi-ke leyo izokuhlala bakwethu ntantanayo suke emsebenzini ngendlini ngisuke endlini ngemqashweni ngisuke emqashweni nje campini iyona nayi-ke lento sengiyayiqaqa njengamanje ngithi hayi ake ngibone ukuthi lento le kwenzakalani ngempela mangabe kukhona lento zithini indaba yakhona. Hayi kodwa vele ngithi senginayo i-clue ukuthi okay kushuthi izongena lapha ithathe-ke ukhala wayo e-router. Hayi sheshisa mina lento buka yabona-ke ngiyameja-ke njengamanje I'm professional-ke uku-install ama-router ka-Rain ningiqashe. We wadade ngiyabuka ukuthi yini le isala mhlawumbe bafake information ukuthi hayi lento yenze kanje kanjani ngathi akho lutho la ngathi hayi mina ngizozenzela ngendlela yami lento le yabo ngizozenzela ngenkani yami nje kwazise phela bayangibona abantu lenkolo zokuxhumana bathi siyakwazi qaqa lento mina ngathi hayi sisobona-ke njengamanje yabo siyenhle kanjani router yami angifuni bemhlophe kakhulu phela ngiyazazi ukuthi angilona nje inona ngiyazazi ukuthi angiyena nje umuntu ongathi mhlambe-ke kuvuke kuthiwa hayi khona okushintshile bheka i-charge-ke la manje ngiqaqa ngobuchule nakhona ukuthi hey masheshe usaphaza ubumina nobani odla leya nto esuke ibopha i-charge laphaya niyabopha amakhebuli uma mhlambe suyiqaqile bukani ngicinga imbobo hayibo naye imbobo ingidukela bihambani na kuthiwani kuthiwa yebona ngakufaka hayi khala phakathi baba ngeke mina ngihlule imbobo ake solanda i-adapter-ke bangani bami nayi adapter kumele sixhume. Okay bengithesta ngaphandle ngoba ukhole kwambelela ngaphakathi ecampini eromini ayi ngithesta-ke lokhu kwagcina nje kunginyisa kanti yazini ebidala ukuthi nginyisa ingoba bebengayi-deduct imali yabo bese baye-activate-a. Hayi immediately benze lokho nje hayi-ke
zibe seyikhala bakithi. Angifuni ukubaqambela amanga njengoba uyibona-ke nayi-ke la sengisemsebenzini ukuthi hey sengiyasebenza, ngisebenza ne-router yami, angisafuni umuntu data, angisahluphi umuntu, sengohlukane mhlawumbe uma ukuthi-ke ngisetheksini ngoba ifoni yami ifele into yokukhipha i-sim card. Awuthathela thathala 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 uthi ke amen 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 amen.